Kata fat for tato ai fasalau ne bang ole taiala tai for le tu tanto filo fia no to mano si fa una no to fia to na tu vai tu na vai o tau ho fa tai le tu mo ne mo e tanto filo ai io no tau a fo io la to na ina ia Faailoa ia tunu ele ngata I Samoa papa au Samoa nei ia whapea fo ia tangata nu Samoa olo e papa au ia tunu mau whiala staff o hilope o mo mai ni fasalo ia ole tau ole tantu fight partnership ina ia si fia fo ile tunu ia na luenga o fatino ia whapena fo ima mana o mafatula fono mana o mafafunga whapai e limitaita ina inga wenga al tatu tanga wenga e fa pe fo il tatu malo o ta wala le tatu feo inga nei taio manatu tanga wenga ia e Faailoa tu ile na malo le tunu ia ai inga tu ma o fenga fa mai tatu malo o ta oto nei mo le awina mai le tunu o tino maliu ia e fa pena fo ima mai vio ilanto o e toi fia fa foi mai tu lo fa fo mai le tunu e fa pe foi mai le fulefu ashes o ilanto ma ne yaso fa pena ia wa mana fo nisi ai ina ia cremate ia pe fa le fulefu ia la tu ainga o ilanto fo maliu ia ma una mai Samoa o le ngana atola ia o le tato Faailoa inga ia e Faailoa tu le tunu langa ia me ua ia bainga utupu wa mai ia tino maliu fo ipo e belema mai le tunu o e sa mau I tunu mau po New Zealand po Australia po America po fialava le tunu po tutuila fo e mai I Samoa ia tino maliu ia e o mai faina ta ona mai tuo e mai le bora ona o le mo tai o ia inga o fa mai tu unga ale malo o mon fata oto mo le awina mai tonu man tu fo si fia le tunu mon fa fo mai mo mai fo e te le ia o le puipuinga o le tunu e le tanto sauna le mo ia mai ni fa mai o stupu e tatu te le e loa o tatu e o to mata mo tatu o to fonga mata e ono tupu le tunu ona o tulang whapea ile awina mai tutonu le alana na wala iuna whamaro sia tatu malo ia inga nei matutu unga nei ina ia mulimuta ia e a inga uma ma tangata uma le tunu o e fia awina mai tino maliu o lanto a inga tonu le tunu ia e whapena fo ila ivio ilanto mana o lito whanga mai nei Samoa ia e whapena fo I le fulefu ilanto o mai fing fa vai la nei fing fa vai o mai a ona tu fatas e ngala lo fatas yen tanga lo nei tanga lo ngal pa mi mo kabineta ia o le tanga lo o le vai fa fo ma fata o inga o le tanga lo ngal sui fo ma lo ina o le tanga lo o tiute ia mo te mau o le tanga lo ngal fato ama I quarantine ia ai fa pena fo man tanga lo ngal po pule ngal mo la malele le airport authority da Faailoa tanga lenga umala ia o tofu sao mai ia tonu le shared responsibility e o como fainga whaavai ni o whata o tolu malo ina ia ngaro do fatas ole nganga mawalunga o tanto malo ina ia puipuia Samoa mai ini whawhita auli e o tutupu mai ia ona o le awina mai o tūlanga whape tonu le tunu ele o tau fiala le awina mai o tino maliu ma ivi ma le fulefu o la to maliu tono le tunu a ia inga yo le afata otro tu mo fa fo mai le tunu tau mo fa fo mai tatu a inga ro ala le fafo to Samoa ia fa pena fo I sisi le mai le tunu ena ia so mai tatu na le na Faailoa ia tatu a wai le tu ua tu langa le nei o le awina mai paia awina mai pea
ia o tino maliu o le tunu ia mai to la mau ina Samoa ia ona o manao ila to maliu po manao fu ila inga tulang mo mola le fanga yo inga o le tanto process for ne ina ia mai le tu star sanga i tanto malo e tau wala mai e le mtanga lo ngal pa ni ma kapeneta a fai o alala papa au i America o lo yai tato office New York po New York ia a fai talo so tai mai nei tato mtanga luenga o lo yai tato office New York o lo yai le di ampasa ia o ina so sonia ia fa facilitate lo down sana a fai o fio i New Zealand o lo yai office o tato consula i Kilani ia po nofo fo ima alala i Wellington ia o lo yai tato office o la komisina i Wellington tape na fo i Sydney Australia mo lo Canberra o lo yai tato office po ia pani fo o lo yai tato pasa ia pani ia tutuila o lo yai office o tato consula o ila tola ia ave ia le official letter of request tawai ia ia wina mai le tunu ia le tino maliu po pona ivio le maliu ia po o le flefu lana lua ia iai se copy whamaonia o le tangata no Samoa lana winga through the biodata page or copy of the passport o le tangata whamaonia i tangata no Samoa le awina mai i Samoa tangata le tangata Samoa langa mau Samoa o le requirement na o lo iai tonu tanto whaamaila nei lona tolu o le awina mai o le medical clearance o le cause of death ia po o le whaamaoninga mai whalemai ia o le mafua anga o maliu wa iai tanga te maliliu o no mai iai la ngase o onga o no maliliu inis te tau na Faailoa mai le tunu mawhai fo i ngā ruenga lona fa ia mai ia le emboldening certificate po o le whaamaoninga lea mai le whale maliu i le tāpenanga uma vaila au po tui po a tāpenanga tāpena i tino maliu ina ia aru in accordance with requirements of health ai au ina mai lona lima ia mai fo i male death certificate ua whaamaonia ai le maliu ia po le coroner's report ia fa pena fo ilama fa pe mai le tino maliu a mai mangi ia konga ma tu mai pe mai mangi fresh flowers na mai fo ila ia tap sanga i tonu ai o lo fia company mai ni losa mai New Zealand fresh flowers ala fa ina mo plastic flowers when the deceased body is being planned to be accompanied by fresh flowers from anywhere in the world. Maila quarantine, might include my in the camp for quarantine clearance. Maila ine on Faailoa nga luenga. Maila ine on Faailoa nga luenga facilitator mtanga luenga palmi mo kapeneta ia engalo de fatasi mon health o lo ta oto tu la fono. O mon pasia parliament e tono mtanga luenga soifu malaloina. Fata oto le iai Faailoa tu suenga i fu documents uma yewa o fala wa tu mai Faailoa tu suenga mai pe sao ngale mo to fa fo mai tino le tono le tunu fai le sao ngale mo o tali fo ina ma lo ave mali le sao ngale mo fai sao ngale mo o le tali fo ila through the Ministry of the Prime Minister and Cabinet engalo lo fa tasi malantanga lo foreign affairs ave o sao ngale mo o meet uma criteria fai fo any criteria kauma le criteria ne kau ko to fa manino mai ia o le tusi e vatu nei o le clearance po le authorization mai mtanga luenga palmi mon kabineta fa tanga yo na mai mali tutun o le clearance la le po authorization mo o mia ka ko port officers at Faailoa airport or at Whangarei or at Matautu Wharf. The officials, immigration or ila tona o le to ainga o ila to tau mai le tunu. They will ask if there was a body, a deceased body on board, that they will ask for that documentation. There is a documentation on Faailoa or Faailoa.
le te tau ona le winga mai te tonu le tunu ia tulang whapena. Ua whaini mea mo whaafonga mai le tunu e pēr mo tamu whai atu. Inga ia streamline processes al malo, ia sila fie le tunu ia mea ngai e mo tāpsanga, ia sila fie le tunu ia requirements, policy requirements, e ma whaiona mai te tonu ia tino maliu le tunu. Ia oane i toi tupu mea sa tupu voi, i le ruma sina taluai, o le taunu mo le maliu whaleolo. Ai ta ofi le quarantine man customs, e le ise clearance. Whai atu le ainga, e mai ainga, matu tele i loi i policies whapena. Al policy leo policy o le val tanto malo. Le nganga leo le toi o le vala watu e tūteo mai se i tātou Faailoa. Se i toi Faailoa i leo tunu le tāua o whainga whamai ia. O le puipuinga o le tunu national security o le tunu o le nganga te lelna. A tupun pe whea e tua ina whea me sa i tanga ruena e le Faailoa tu ngā ruena. Ia o le nganga le na o le whaafonga mai le tunu o le mai le tunu. Le whantāua te le tātou malo. We have a checklist here. O le checklist le nei. O lo o aia ia umai ai te tonu. Ma summarize ai le policy requirements o lo i kaku checklist le nei. E whaingofia i foi. O lo o manoa nei e distribute aku i kaku office ampasa ma konsula. I so se vaenga o lo langi o lo iai ia vaenga o Samoa. Pe wala amai foi i tātou tanga ruema i nei. We are only just a phone call away or a press of a button away from you. Wherever you may be in the world, we can be reached on email. Ia e whapena foi i telephone. O le nganga le nā.